Nizana Khan FIFA World Cup sangni somni paruk semi-final match nunung zok khelin Atlanta Stadium a mipui sing ruk sangria zanhi samthum pakua pungkhom ma a England le Argentina anin machonta a in khel tangtak munom tluan par kara comeback ro pui kan muwa thutluk na siam sual le huaisen ra tha kan mutel bokani he match satan hian bultan tu than konga team pani anin siam rem ve ve a Argentina hian tu hnaya an man tamber ni lem lo 4-4-2 formation an manga bultan tu nget zinga tel ngai lem lo England laka bultan tua tel si lang sarber chu Simone Atletico Madrid manager Diego Simone fapa hiania tlar malama Messi kopuyatan Lautaro Martinez nilovin Julian Alvarez bok an thlang le ani ziaka lineup da chuan Argentina hian 4-4-2 formation an mangna in an khelmeu chuan Paredes hian defensive midfielder role achanga McAllister le Enzo ten alai an luma Simone an dinglam shootin Messi achok zang khaya Alvarez an veilam cover tel bokin Messi ero azalena dan pa ngain tlana nget big nei lovin khelmuala team phuar khom turin atei kwal vel renga Argentina attacking flow keng tu ber anile England boss Thomas Tuchel bultan tur athlante rinlok anglo deuh annia goalkeeper Pickford ada hi chu ani dan tur pa ngaya angai theya center back ma ge hi ading po hi beiseilok angani midfield ta Declan Rice le Anderson in kopte tlar malama Bellingham le Harry Kane in thlopte veilama Anthony Gordon an athlopte hi beisei ang thlapania right back a Liam Dam chiang to Reece James an bulatan po hi ani dan tura angai thei mase center back a Ezri Konsa chuaka Johnston san bulatan hi zona siam tu ania chu ai ma soihlo ta jok chu left back hi ani arin regular starter Nico O'Reilly aom reng lain Jess Spence athlang jok mau maya chuba chuan forward dinglama Morgan Rogers bulatan tir boka Saka le Madueke aya Morgan Rogers athlang tlat hi makti lo zinga mi ani tichuan farsa fan khelta a team pani in khel hun ti ratangin atranghal phata tharum an mangna sa le an khel arafa mi pa takin game an khel anin dim lova in hosa khelin an khel nima in alang chutiang khopa tang le in hlau chuan an khela atu ve po referee laka an vui le thin match referee in kat aphor zung lo kha in khelti munam tu atlinga nilo se farsa fa fall voi som pakwa zet omatang khan kat pani aya tamphor harmi alawang ma se match referee in farsa fa fall voi som pakwa lai aw man chungin yellow card pani chau aphorani team pani khel atang hle e tilo chuan chansiam an harsat dun hleya England lama Hurricane about ti theini in Bellingham ero ball azon mule thina wangin alang sara England goal bo tinatu berani Argentina player te farsa fa anchena theibik lova England defending athada wangin Argentina player ten injena tur annei mangmeu lavani he match a hian England hian ball an chanin an changrei theilova Argentina hian ball an changtam jok team pani an aggressive ve awangin atu ve tanpo ahara mualaya in bechiam chuang si lovin attacking tharta anin tibil ton theitlat zel England coach Thomas Tuchel aum le theilo le Argentina coach Scaloni riru sengna salatuk mu khan aharsa tak zetani ti amu thiam thei he match a hian first half bika goal attempt hi voini ve chawan neya England hian target a voi khadain aba goal zone kala omlova England goalkeeper Pickford an first half a hian na haw tak anei mi lova Argentina goalkeeper Martinez point na haw tak anei lem lavani second half a ero Argentina in an khel dan siam remin an tempo anti sang ta seta England laka an call from zual mase an game anghet le tran mek tia England in chule tin minute somnga pangana dinglam sira ball chang Morgan Rogers an goal lama bola thlo phaya Anthony Gordon an rang taka chet lain apet goal Argentina right back Molina Khan Gordon kha aom ti ashelo ni in alanga defender ani chunga a chevela om achian launa afim khurtok launa kha Argentina in antuar Anthony Gordon Khan rang taka chet lain ahmakhal thabok siya Argentina in undefending thatok lo antuar le ta ani England tan ero final luna kongka ain hong zau zual ta sota England hian second half a minute som an khelman chauti in goal an khunga andin mun thata zokin final lu anin beise sang zual ta sota ma se he andin mun thatak na hi an chiat pui ta thung enge achan kan ti chuan England hian ma an hruai hnuwa an goal ven him tumin attacking game pain defensive game an khel ta daya
Argentina hian na takin an nor tom tangar ngarani ma se goal an khung theilok lova England defender Jet Spencer Simone Petur puizeta a clear mante Jordan Pickford an ro pui taka Argentina gol khung tur adan thin te ngai tu khan Argentina hi an van doi don aniang a ti mai ol takani ma se Messi le athiante an beidong lova kan van doi tum ani don ani hi an ti phal lo chakduwa tui halin pressure sang taka fim takin beiseina chinung chung zelin England an nor zela hetiang kara hian England in hun tha uluk zual sela gol khung theina tur counter attack atangin an neya ma se bol changtu Morgan Rogers an mani Martial Shatin gol lama apeta Argentina player in alo block sakani England hian gol an ven na sat ema wangin counter attack atanga chutle na hun tha tak ngial po an nei zui talawa Argentina in gol an mamo na hriain Paredes ain attacking player Tangkai Zok Nicolas Gonzalez an lutira ani hi atangkai zui le Argentina attack tina zualtu ani ngala Scaloni an thutluk na dik asiam England heroin an boy ti zual turin substitution an siam fu lova sikhat faya ma an shoi lain Thomas Tuchelan minute samsari panina an forward gol khung tu Anthony Gordon ala chuak dai maya center back Ezri Konsa alutir England in defender an dalu bela an tumachiang defending ngorngora anin sorbing ani Argentina in an right back Molina la chuakin right back vek Montiel anda luta Simone la chuakin De Paul anda lut boka an center back Iloka choito Lisandro Martinez aya experienced center back Otamendi an lutir bok heminu lokhian left back Tagliafico la chuakin forward player Lautaro Martinez anda luta England in right back Reece James la chuakin center back Dan Burn an lutira an midfielder Declan Rice la chuakin fullback Nico O'Reilly an dalut bokani Argentina in defender Poi Thenin tlarma lambuk an tirita an attack na zual sovin England heroin an attacker counter attack atanga nataka Argentina an chutle theina tur Gordon an lak chua baka an midfield tha ti chaktu ber Declan Rice la chuakin defender an daluta theitopin an inveng Hurricane me point almani penalty area achua san la lei theilo heti chung hian Argentina hi andang zo ta chuang lova minute somriat pangana Messi ball pass changtu Enzo Fernandez san penalty area pona tangin moisetin athlolu ta an sipur asut he goal ludana hian England hian an ring swal deuh ni in alanga Messi an corner pet donin direct in goal lama athlo pheile tura England hian an ngai ni in alanga an mani penalty area a Argentina player te an veng uluk le mase Messi hian direct a goal lama pet talovin abula om a teammate apasa hetatang hian penalty area pona vengtu neilo mun all zau tak nei Enzo Fernandez Messi hian pass le ngalin Enzo Fernandez hian ming that nan gol moi bi khungin an sipur asuta ani Enzo Fernandez hian aduang taka gol lama pe turin mun all anei tha a Bellingham khan press ngal ma sela awati boy phak tak tak talawa kha England dan chuan thilpoi takania Enzo Fernandez pressure pe ngal theilo tur khopa anlo da zalen kha anti sual lian takani England hian goal an chuan nuwa na takin an nor lei theito lova antal boy chun zom achan chu substitution an siam danin azir to lova Argentina hi na takin an nor theito lovani defensive player an no tam to lutuka chu wangin goal ball lama an tha achak zo to lo ani bera hei wang hian Argentina hian ngai ngam takin an nor chun zom mia thei pha boka Minisam kwa panina lotling leta bokin Messi an akeding lama cross ball anei tok lutuk England center back John Stones an atau phak lo chia thlok Lautaro Martinez san chiang zetin atau gola Argentina hian minisam kwa panina a England hi gol ni gol khatin an le thal ta der mayani England hian nufual jok an ni taka chuan atopa Reece lak huai angai ti zongzong an nei zowa defender John Stones le Spence la chuakin forward player Ivan Toney le Marcus Rashford an lutira omzia ero anei thuilo England tan golan thok chuak lova ti chuan gol lu bel talovin Argentina hian England hi gol ni gol khatin an le thala ropui taka chakin final anin pet kai final a hian Spain an ma chon don ta ani England le Argentina in ma chon na match a hian Thomas Tuchel an ti swalian tak anei soita ila an tlom chante po ati theina chen aw mai theye Bultan tu atlante khachu lauda thatari ila golan khungnu loka Gordon ala chuak dai kha ati sual antana poi takania Anthony Gordon lo antlarma playera tlanchak pace sang an omlova
chu wangin Argentina goal ma mo zo khan an nor don ti achiang reng chungin lo chut le na tur counter na tur player an nei zinga tlan chakber ala chuak ta dai kha an bil pha ani defenderin ala thlak zuya Argentina tan khan ven tur atlem pha sot ati sual lian tham dang le chu Declan Rice ala chuak dai kha niya defenderin athlaka Declan Rice kha afit thatok lo dewa chumi awanga la chuak ani poin holding midfielder veka athak lo kha apoi lai ani defender an lu tir te khan defend ngor bak an ngai twa lo reng Argentina tan khachuan du to ka hual be an har sa to lova khatiang kara khachuan Messi hian nuam achen lo na ka Messi khelna team laka an goal vengin an bet thapa atopa ven ne theilo tia an soi thin Messi ngei an veng ne lo ta boka goal an chua pha Thomas Tuchel hian ati sual masak berero bultran tuwa Saka emo Madueke emo da lova Morgan Rogers athlang zo kha ani bolan chantlem zo ka wangin counter attack anin nga angaya chumia chuan Rogers kha alak lak lem lo assist nei bok ma sela ati that ain ati that lo atam dai zo ka a goal bo anatok lovani hemi ni lo ati sual masak le antana poi tak chu goal an khung nuwa adoi zo ka tanga attacking lam chia thaka defensive lama ain sorbing kha ani khatia defensive game a khel ro kha chuan Hurricane te kha lak chua om takania ala chuak le chuang boxi lova Rogers po ala chuak chuang mi lova defensive game khele ti lo chuan defensive player adalu dan kha afu tok lova om zenei lutuk lovin adoi ta lutukani adoi lutuk Argentina alau tamama kha atuarta ani bere atir lama ngam chara an khelang khan khel tangar ngar sela chuan England hian chak chance an nei sang jok don ti achiang renga ma se team coach adoi tlata chu an tan chuan poi vong takani Argentina ka hre tu Scaloni kha chuan ati tha hle thunga Argentina bosian ruah manna asiam fu leya England laka hian aggressive le ma sela chan siam tam ngor lam on lovin game thunun masak phot duna anei ti anauta kheldana alanga farsa fa phei kha chuan England ain goal attempt an nei tam big lova England goal zone a voi khatma an pet lo bokani khata khan an boi lo thunga second half a game nget thazok khelin goal attempt po voi som chuang an neya England hi chuan voi li chau second half a hian attempt an nei ani Argentina hian goal an chuan nu khan an team coach Scaloni hian hoisen takin thutlungna asiama na zokin an attack ma se khata khan chi ai mi lova thutlungna asiam kha ati fu ania coach chen khat chuan forward player an lu bel tir to ang a ti tura po Scaloni chuan game nge taka an thunun theina tur alangai poimo fana chumi kara chuan chance om thei dan zongin anaute a her kwala striker kan ti angchi pa ngai alu tir meu chuan minute somriat na akal meka andin muna kha chuan then khat chuan atlai kan ti mai thei ma se atlai lova Argentina khan nge takin England game kha an that towa khatiang ani taka kha chuan striker da lu bel kha ahun takchi azokani England khan attack ve thei to manglo tur khopa defender an no tam khan Scaloni hian ngam le zualin a attack tir mi maya striker lampang da lu cheu lovin midfield ati chaka wing lam ati chak boka tlarma lam ni lovin alai le asir tha ati chak tadaya khata tang khan tlarma lam goal bo atina ta zokani khatia alai le asir tha ati chakta ka khachuan game anthunun na a an khel kha anget zual sawa England in ball and clear point Argentina bokin an chang zela thatak taka game an soi rem theina chan po kha midfield ati chaktak wangani helai takhi ania soilan lo theilo chu coach tam takin striker an no lu tu na tur anga Scaloni hi chuan striker ain midfield le wing lam ti chak athlanga England an hual be ne zia le anti boy zia kha tactical plan mu mal lu tu kan muwa Messi thilti pialama Scaloni thilti kha faklo thei ani lo he mecha hi chuan hunti ratang khan ani shima England player ten bolan chanin Argentina player te khan an chu bang lova an ramtan an thei top tak meu an chuati a mu thei chakduwa tui halna tak nei konga England ain Argentina hi an chung nung jok ni point alanga ril rupun mangdik huaisen do theina a thuam nei chungin atopa chuan alom zoka alim zoka anchang theita ani he match kentel thil then khat soikai le talokila he match hian player khel thaber player of the match Lionel Messi hi thanania Messi hian Argentina chak theina turin a tho hlok leya goal ni an khungte hi ama siam sak ve ani ti hian Messi hian kumin World Cup a hian match sari a khel to atangin
match nga a player of the match choi moina hi adong ta veka Algeria, Cabo Verde, Egypt, Switzerland le England laka te player of the match choi moina adong ta veka ni kum samthum pakomi ani to ti hretel ta ila akuma tanga chhut phei chuan athil ti hi turu takani Messi hian kum samthum pakwale ni somni pakhata upani chunga semi-final a khel ta ka wangin FIFA World Cup chanchina outfield player B ka semi-final khel thei upaber ni in record thara siama Hurricane Point England tan match za somni pakhat na khelin outfield player zinga England ta na inland tamber record thar asiam ta ani outfield player kan ti hian goalkeeper tel lo zong ti na ani ti kan hredonia he match a hian team pahnih ta na bultan tua belkhomin kum samthum pahnih chin chunglam player pasari lion oma FIFA World Cup chanchina semi-final match a bultan tu kum samthum pahnih chin chunglam tamber tum record an siamani Messi hian kumin World Cup a hian goal riat khungin assist voili anei tela akum ngai tua phei chuan asul no hi pui takani kan ti kha kumin World Cup a hian match a khelzat aya tam goal a khunga match sari atang hian goal contribution anei zat phei hi chu som pahnih te meu atlinga chu wangin kumin World Cup a hian Messi hi best player a an thlang le ta ani point amak hau lawang chumi phu khop chuan tun thleng hian a khel thata zel ani Messi hian kumin World Cup a match sari a khel towa hian goal a khung lo point assist anei ve zia chu wangin kumin World Cup a match a khel to zonga hian match tin goal contribution anei zia ani England le Argentina in khel zowa hian Argentina kai hroi tu Scaloni hian soin voina hian England laka chakhi kan phuwa Messi hian player ro pui bera ngai ani theina turin engthil dange ati langai chewang hemia hian rin hlel tura omlove ati ani England kai hroi tu Thomas Tuchel po hian soin kan lung nur takzet kan tumram kan thleng teu hlea ma se goal kan chua vele tasiani goal kan khung nu khan kan game level kha ti mason a har sa takzet towa player te kha pui tumin thutluk na po kasiama ma se goal kan chua ta zokani Argentina kha ball tawa khan anchung nung zok zela ball an cross molmol mai boka kha wang khan back 5 angin kan in herrema achan chu penalty area a khan mun all aum tlem zok na tur le ball ka nga kan that zual na tura kan ti ani ma se kan hlotling talawa mo phur tu chu team ko chi kani e thil reng reng akal tuan lo chuan adik lawani ti in all sam takin asoi thei thina tlom tak nuwa a thazok ria ko chamak ta duai chuang an om ke mangai hian thutluk na kasiama in chirna pakhat ma ka nei lo atiani France legend Thierry Henry khan ti hian soin team thazok an chaka riruput mang dik zok tumru zok an chak Argentina khan football thatak an khela England kha ka duai chuan back 5 a anin herrem ma an hruaina zim te kha ven him an tum ma atiani Zlatan Ibrahimovic cha thu soi mang hian atop kharta ila Zlatan hian in kheltran ma in ti hian a soya in kheltran ma in England hian pathian kut an muwa tuna ero pathian ke veilam an tong don ti in a soya ti chuan anin khelta a pathian ke veilam ati Messi ke veng zo lovin England hi World Cup semi-final atangin an tlata ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele phodro se